Il-viżjoni tagħna hi ta' innovattività. Niggarantixxu li se nagħtu l-ogħla servizz tas-saħħa lil Maltin u l-Awċin. Kliem Ram Tumuluri, id-direttur ta' Vitals Healthcare, l-investitur ta' 220 miljun euro li se jissarraf f'riġenerazzjoni tal-Isptar Ġenerali Tgħawdex, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Kering Grek. Waqt laqgħa ta' tarif għal ġurnalisti, id-direttur Tumuluri stqar li f'pajjiżna sabu l-ambjent ideali biex iwettqu viżjoni ambizzjuża. For us, the vision always have been to create the better facilities and lead the quality of care through innovation. We want to bring the best of what healthcare has to offer, not just in Malta, throughout the world. We truly believe that we have the great talented employees within Malta. What they need is support in terms of better facilities, in terms of a better structure, in terms of the training and development. Vitals Global Healthcare preżentaw impressjonijiet artistiċi tal-bidla li se jaraw l-isptarijiet, spjega kif l-investiment se jissarraf biex ikunu mwaqfa ċentri ġodda b'kunċetti ġodda bħal ċentru ta' simulazzjoni l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna u li se jattira professjonisti minn madwar id-dinja. Għal din il-viżjoni ambizzjuża, Tumuluri garantixxa x-xogħol ta' kull ħaddiem. Our commitment from day one with the government of Malta and the employees is 100% retention, meaning all the employees will remain as government employees and will keep their jobs. Not just keeping their jobs, but also we will honor their collective agreements, the existing contracts that they have, and also the rosters and the schedules that they have. And they will continue to work as a government employees, and we will honor their union relationships, and unions will continue to negotiate with government and will honor whatever they agree to. Fil-laqa l-Ministru Chris Fern spjega li l-ħidma diġà bdiet fil-fatt fil-jiem li ġejjin se jibda xogħol fuq il-faċċata tal-Isptar San Luqa li se tkun restawrata. Għaddej ix-xogħol biex jibda l-bini tal-Iskola Medika Barts li dalwaqt tara l-ewwel studenti tagħha din is-sena, fl-istess waqt li għaddejja ħidma ma' professjonisti li se jieħdu ħsieb dipartimenti differenti. Fostom il-kardjologu l-professur Albert Fenek li se jkun id-direttur tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija fit-twettiq tal-investiment. Fil-waqt li sostna li hu kommess li jara li l-investiment jitwettaq, Fenek qal li l-aktar ħaġa li dejqitu minn mindu tħabbar l-investiment kienet l-allegazzjonijiet infondati li saru. L-istejjer inventati, l-affarijiet li n-nies jestrapolaw u jimmaġinaw din hija xi ħaġa għalhekk importanti. Issa il-kumpanija tista' titkellem mal-press, s'issa ma setax għax l-affarijiet iffirmaw ruhom il-ġimgħa li għaddiet, però issa għandhom il-public relations tagħhom u l-fatti se jkunu mhux biss mogħtija lill-press, però se jkun hemm website iddedikat li kulħadd jista' jaċċessa biex jara x'huma il-fatti ta' vera. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li wara li ġie ffirmat il-ftehim issa għaddej il-proċess ta' tranzizzjoni biex fix-xhur li ġejjin il-viżjoni tibda tieħu s-sura tagħha. Illi ġew għawdex ħajkollna sptar ġdid 450 sodda u skola medika ġdida, ħajkollna ġewwa St. Luke's madwar 400 sodda ġdida u Kering Grek ħajrġa' jkollna 270 sodda kollha għal pazjenti Maltin u Awċin kif ukoll biex inkunu nistgħu nġibu dak li jgħidu turiżmu mediku pazjenti barranin li jħallsu. Il-ħlas ħajkun biss mill-pazjenti barranin fejn jidħlu pazjenti Maltin u Awċin, is-servizzi jibqa' jingħatu kompletament b'xejn, ħajkun servizz sola, b'aktar servizzi ġodda, b'aktar apparat ġdid, imma servizz ħajibqa' mingħajr ħlas għal Maltin u l-Awċin.